Sikiza igicamunsi cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku igicamunsi cy'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa no ku ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki nyamuneka zigera kuri 29 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa i Burundi. Ibintu byakubeye ndetse nyamuneka bikomeje guca, bikomeje kuba ibindi bindi bigendanye n'amakuru rwose turimo turagenda twakizwa n'abagumyabanga batari bake ko yose bikiri umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ni urugamba rudashobora kuza kuborohera kubera ko Angelina Ndayishimiye na Perezida Evariste Ndayishimiye nabo nyene bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira bigize kure uyo Gervais Ndirakobuca. Abenshi ntibabona uko biza kurangira, tugiye kubigaruka ko vyose mu buryo bw'idonido. Utegerezwa gukora no guvyo. Yes, no kuvuga ngo birumvikana ikintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse cyamaze no kugenda kigarukwaho cyane n'uyu Gervais Ndirakobuca umaze igihe yirukanwe mu nzego za leta. Ubwo hari amakuru rero yatangiye kugenda avuga yuko bishoboka neza kuba impamvu bamwirukanye ari uburyo bwo kugira ngo adakomeza kugira imbaraga muri CNDD-FDD, nyuma yuko abenshi bakomeje kugenda babona yuko agiye rwose kuba yakora ibishoboka byose ngo nawe yiyamamaze matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ivumbi rero ryatumutse mu gihugu cy'u Burundi, hari benshi bakomeje kugenda bavuga bati ese uyu mugabo araza guhirika General Neva na bagenzi be, biraza kugenda bite? Mutegereze mu kanya gato. Ibiryo nabyo ni bimwe mu byo tuje tukabaramburira tukabibavira imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba-updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Mwabantu b'Imana mwe, muraza kunyemera rwose nyamuneka mbabwire yuko rwose ahitwa za Uvira ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Impamvu mbabwira ni ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse bikomeje kugenda bifata indi ntera, nuko turimo turagenda twakira amakuru yuko abarundi benshi bari kuhakubitirwa bagahunga bakirukanka, ngira ngo ariko nyamuneka nirukanse cyane. Mbere yo kugira ngo twinjire ubundi nyamuneka mu makuru, murabizi ko tubanza gusuhuza abantu. Muraza kunyemera rero aba bantu mbanze basuhuze, noneho tuze gukomerezaho aya makuru n'ubundi twarimo tugenda tubabwira, ariko n'ubundi turacyari mu cyitwa impfunyapfunyi, bisa nkaho tutari twatangira. Reka twisurize abantu badukurikira rero bari mu gihugu by'umwihariko cyano mu Rwanda, dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu rwose cy'u Burundi, baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye. Tubaye ikaze by'umwihariko mu gisagara cya Bujumbura, Gitega ndetse na za Bubanza. Badukurikira cyane by'umwihariko bari hano Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa, bari Zimbabwe na Zambia, bibereye rwose mu gihugu cya Denmark, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa na za United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Birumvikana n'amakuru rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugarukaho, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo nyuma yo kubona yuko ibintu bikomeje gukomera, ariko kandi rwose bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Yes, reka duhite dukomeza rero n'ubundi n'amakuru yacu, by'umwihariko tugenda rwose tubabwira uko situation cyangwa se uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi, tubabwira rwose byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bihagaragara. Nk'ubu hari amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mihanda yemeza ko uwitwa General Neva arimo aratugabura kimwe cyose gishoboka kugira ngo amatora ateganyijwe by'umwihariko mu mwaka w'2027 ayegukane. Ubwo arimo aratuga rero akoresheje amafaranga atagira ingano, nk'uko amakuru arimo agenda atugeraho akomeje kugenda abyemeza. Ngira ngo wenda turaza kubikomozaho, turaza no kugaruka ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura tubona wamaze kuba rwose ibintu nakita ko ari indiri y'amabandi, ndetse amabandi akomeje kugenda
anafatanya n'ingabo z'abarundi mu kugerageza n'ubundi mu gufatanya mu kwiba abaturage, ngira ngo nabyo turaza kuba tubikomozaho, ariko kandi rwose tubiva mu zi n'imbuzingo. Turaza kugaruka mu Kirundo tubabwire uko situwasiyo ihagaze, hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka hano mu Kirundo, turaza kuba tuyakomozaho, turaza kuba tubabwira byinshi bigendanye na hano za Mbandaka, hano mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi hari abasirikare banze kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Uvira, ndetse n'abantu za Cibitoki, ariko abo bose bamariwe mu magereza. Turaza kuba tubikomozaho, turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Ubwo nyamuneka wowe utari wakora subscribe, nta kindi biri gusabe ni ugukora subscribe kugira ngo tugendane neza, ndetse n'amakuru agezweho ujye uyabona gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane rero sindi butinde, nyemerera duhite twinjira mu makuru nyirizina by'umwihariko, ariko duhere kubira ibi bintu by'uwitwa Ndakugarika ndetse na Ndarakobuca, ndetse nako ni Ndarakobuca n'ubundi bakunze gutaza Ndakugarika, ndetse n'abarimo ba Jenerali Neva. Ubona ko rwose nyamuneka umuriro wamaze kuba waka hagati ku mpande zombi, mu rwego rwo kugira ngo umwe muri bo ayobore igihugu cy'u Burundi. Nimba izarikata z'uwitwa Gervas Ndakobuca kugira ngo bamwirukane, umwanzi w'igihugu ngo akorana n'abanzi b'igihugu, bakamwegeka ko ngo yoba yarakoranye na Bunyoni mu gutuma ibintu biba umuzigo mu gihugu. uwo ni Ndakugarika bagereka kuba yarakoranye na Bunyoni, ari nk'ikinamico, aho umugambwe ugira kabiri mu gihugu utemerewe kwitoza, umurwi Seri nawo ujejwe amatora ntiwizewe na gatoya, nta nderetsi zigenga by'ukuri zizoyakurikirana, ni iterabwoba mu banyagihugu gusa, aho iryo terabwoba rikorwa n'imbonerakure zivuga ko zizoshiririza abatavuga rumwe na CNDD-FDD. ngira ariko se ibi bintu muri kubyumva neza? Ngira ngo wenda mu gihugu cy'u Burundi mbabwira ibiba bikomeje kugenda bigaragara, ndetse binaba benshi mukabipinga mukavuga muti ese ibyo bintu bizagenda gute, bimeze bite? Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi uwitwa Jenerali Neva yamaze kwimikamo imbonerakure, ikintu nakitwa ko atari cyiza, ndetse barimo baragenda banagaragaza ko bagomba gushiririza amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Aya matora bakayashiririza mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ibi ni nabyo birimo byateye ubwoba abayobozi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi, bavuga bati ese ubundi biraza kugenda bite, ese ubundi biraza kuba bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo nyamuneka ibi byamaze kuba rwose abitera ubwoba benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ari Jenerali Neva urimo uwishingikiriza ku mbonakure, avuga yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi aya matora yose bagomba kubashiririza, amatora akaba batakihumeka umwuka w'abazima, avuga yuko uyu Gervas Ndakobuca nyuma y'uko n'ubundi ava muri CNDD yagerageje gukorana n'uwitwa Jenerali Guillaume Bunyoni, maze igihe ufungiwe ngo kuba yaragerageje gutera kudeta igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibyo murabizi. Ibyo byose rero twabihuza banamushinza kuba akomeje gukorana n'abitwa Agathon Rwasa, bikagaragaza yuko uwitwa Gervas Ndakobuca Neva arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo atongera kugaragara, by'umwihariko ahanganye nawe mu matora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027 hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo ni mu buryo bwo kugira ngo aya matora azayatsinde. Aya matora rero agomba kuba, ni ikintu gitangaje kirimo nta ndorerezi z'indani mu gihugu cy'u Burundi zizaba zibarizwamo. Ubwo indorerezi ni za zindi zizaturuka mu mahanga. Ubwo ndibaza SSN izohereza izihe? Ibintu nibyo birimo biracanga, abarundi bavuga bati n'ubundi ibi niyo byaba, aya matora ntago agomba guca mu mucyo, tuzagoma tubone abari inyuma y'igihugu za Red Tabara n'ubundi zivuga yuko zigomba kugaruka iki gihugu kigendera kuri demokarasi. Iki gihugu kigendera kuri demokarasi, kuko nyamuneka uri kubona ko ibintu by'umwihariko bikomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Zizoshiririza abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Twarabahaye amavideo y'izo mbonerakure ziriko zirigamba zivuga ko zizoshiririza abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi.
CNDD-FDD ikaba izokwiha amajwi ishaka kubera ko ata competition canke opposition iri muri ayo matora yes. Ariko ibintu muba mubyumva ni ukuvuga ngo CNDD-FDD yo irashaka kuziha amajwi n'ubundi ikongera ikegukana cyangwa se ikabona umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Burundi. Irashaka kwiyamazwa n'ubundi zikoreramo, urumva 100% uko byagenda kose rwose nyamuneka hazaba hari abantu bari kwiha amajwi ku buryo n'ubundi bazagira gutya bakegukana amatora mu buryo navuga yuko butazigera bugorana cyane. Aha ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange, by'umwihariko amakuru rwose ndabona ari menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda atangazwa. Yes, ni ukuvuga ngo rero ahangaha ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi navuga ko ari umutekano muke, ariko kandi mu makuru turimo turakira ibi nabyo birimo biraba bikozwe na bamwe n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Impamvu ibi bintu bikomeje kugenda bikorwa na bamwe mu gihugu cy'u Burundi ni ya mpamvu yo kugira ngo n'ubundi uwitwa General Neva akomeze yigaragariza abaturage yuko n'ubundi mu gihe ataraba afite iyi ntebe, ahubwo ibintu bishobora kuba bibi cyane kurusha uko byari bimeze, ndetse bikaba byahindura isura. Akaba ariyo mpamvu rero hano mu gihugu cy'u Burundi navuga yuko hakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ibintu byo kuba abayobozi rwose bakomeje kugenda baterwa ubwoba, ariko abo bakaba ari abashaka kuba bagerageza by'umwihariko kwiyamamaza muri rusange. Ni byinshi cyane mbona rwose hano bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa. Ndabona CNDD-FDD hari ibyo irimo iratangaza bigaragaza ko n'ubundi isako ariyo yose bishobora kuza kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, mu mujyi wa Bujumbura. Urabona yuko ibi byose n'ubundi ni ibintu byamaze gutegurwa ndetse birimo birakorwa n'icyitwa imbonerakure. Tugaruke gato by'umwihariko hano ku kibuga cy'indege, naho hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka. Nahoze mbona rwose ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu gihugu cy'u Burundi hari ibyo birimo biravuga, ariko ibi bintu birimo biravuga n'ubundi ugasanga ni bimwe mu bintu nyamuneka bishoboka neza yuko biri butume rwose ibintu bihindura isura. Impamvu babwira nti ibi bintu biri buhindure isura ni uko icyitwa ibikoresho by'umwihariko bya gisirikare byinshi birimo biratungwa, bikaba ari ibikoresho birimo birava mu bihugu nka za South Africa n'ubundi bikagaruka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero byamaze kuba rwose biteza ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu mujyi wa Bujumbura, aha ndabona rwose abasirikare ari benshi cyane noneho bakomeje kugenda by'umwihariko babarizwayo. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara, n'ubundi umutekano uracyakomeje gukazwa, akaba ari umutekano uremereye cyane ndetse urimo uranagenda unatuma ibintu bihindura isura uko bwije n'uko bukeye muri rusange. Yes, reka twikomereze rero tuve kuri ino nkuru idasanzwe. Ndabona hano za Cibitoki ahitwa za Mbandaka ari byinshi cyane bikomeje kugenda bihavugwa, ariko kandi rwose binatangazwa, kuko ndabona rwose icyitwa igisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda kivuga byinshi bigiye bitandukanye, ubona yuko bishobora kuza gutuma n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nabwo ubwacyo kinyuranamo cyangwa se gishwana. Hari abasirikare by'umwihariko bavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko hakaba n'abasirikare batavuga rumwe n'ubutegetsi. Aba rero bamaze kuba rwose by'umwihariko bakangaranya bikomeye. Aba ndabona rwose bamaze kuba bakangaranya bikomeye igihugu cy'u Burundi, ndetse banavuga yuko bishoboka neza yuko gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Banavuga yuko igihugu cy'u Burundi kiri kurindimuka. Ndabona rwose ari byo bikomeje kugenda bigaragara hano. Amakuru rero twamaze kuba twakira ni uko ubu tuvugana navuga yuko igihugu cy'u Burundi rwose nyamuneka kiri ahantu habi cyane, kuko ndabona rwose benshi bakomeje kugenda bagisabira bavuga bati ese ibi bintu biraza kugenda bite mu gihe kiraza gukomeza by'umwihariko
gukora ibikorwa navuga yuko bitari byiza. Ngira ngo ndimo nagenda ngana ku musozo, by'umwihariko kuko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuvuga bwakira bugaca. Reka tubashimire dusoreze aha ngaha, turaza kugaruka mu masaha nimugoroba tubabwira n'ibindi tutababwira.